Best collection mizo channel clear tu te chi bai vek ule trau thla ni somni pariat ni lai ni kan lo chuang kai le tareng mai ole tun chuma po hian Myanmar lam chanchin han ngai thla ho le tiang Burma boina kan hria a CDM thom remove mu pare deva kong zona atel sipaila minan chin chhia deuten anmal tor ta fak tran mek chanchin bumi doctor le mong tele midang tam tak sipai hawin an zui te chuan manan tok ta meka indop na hun thim lama nu lu an ni a zel run thim bel turanor liam an ni tanwal mai heti lai hian sipai ro rel na dau dal mi pui tlang mi pui te chu sipai ho hian an la thlur bing zuala sipai truck enga mazat khatranin Burma sipai an ron in tripa mi pui veng him tura thala in tel khom te an ron bitum hlomani chung zinga chuan Sagaing region hi mi pui te chakna an tam na mun an stronghold te riani in langsar takin sipai an dau dala sipai ho point an ni ho hi an bitum ve boka mani po khan sipai truck som pasari khatlatin hel sarkar sipai te an ron in tripa mi pui lam an ron rik rapa thalai te nen an in ka pa thi sen aluang na sa hle ani heti lai hian karen ram lama chuan in ka na la thleng reng boka video masalama kan ron tar lang to a Thailand ram ria karen sipai karen National Liberation Army tele Burma sipai te chu anin kap na sale trek hle nimin trau thlani somni pasari mai khania Thailand ram ria Myanmar military mun ma chu karen sipai ho hian an chu saka Burma sipai thinrim chuan KNLA tenan kem an chu saka tanga darkar ni nuwa indau thlon an ron tira karen mi pui chen na an ron beina sa hle ani thole ni jing chuan karen National Liberation Army a brigades pangana te chuan karen state a Mutro district chung khwa thole thla area a Burma sipai kem chu an lu chua he kem hi an la ani he kem hi Salwin lui pui kiang omani a mai hong rambial mai samlip khwa omani Salwin lui hi Burma le Thailand in kar luang an ramri lui ani he Salwin lui pui chua hian karen mi pui ral tlan singtel an khosame ka anin le lo Burma sipai tenan hal saka wangin Thailand lama tlan chiat an tuma Thai sipai hawin an lo dang kir boxi a an khwa kir ngam to boxi lo Thailand lut thei to boxi lo chu helai lui pui chua hian an tang khang thep thup mai ani apuya noin atara zurin an khosa a an khongai thak tak zetani KNLA ten an mi le sa te hi an veng thina helai hnaya Burma sipai kem om hi an nok sak hle a hei wang hian KNLA te hian an beini a soyani helai Salwin lui pui hnaya Burma sipai kem KNU sipai ten an bei lai hian sipai te chan hi a chle ni a soyani a an ka hlum bang Burma sipai pasari vel chu an tlan chiani in Karen Information Center chuan a puang thole ni zinga tanga in bei tran kha an nia chundar khatvel chuan he kem hi sipai ho chuan an chan fel der to a he mi nu hian sipai lam chuan mun pui lama tangin in do thlona an ron tir ta a thole thla khwa atanga KM somvel dakui village chu sipai sual in do thlona chuan aron suwa samta chiam maya mi pui te chu thlabar mang angin an tlan che chum ni in KNLA brigades pangana thopuang tu padoma man chuan a soi Burma in do thlona te hian heng lai khwa hi an ron bom na sa hle ni in an soya thole thla khwa ba ka border khwa po sipai sual in do thlona te hian an suwa samtel bokani sipai lamin in do thlona manga khwa an baya wang hian karen mi pui enga mazat an boral ni a soyani hliam po tam takan oma chanchin bot sei lai hian thizat le hliam zat tarlan ani lovani Thailand le Myanmar in rina mai samlip chu ral tlan te le tranpui ngai te tranpui na le chom dol na mun bungro in hlan chon na mun poimo takani a helai luya tang hian ral tlan te chom dol na rampon na tangin an ron tol thina mun poimo takani awang hian
helai mun chantum hian Burma sipai le karen sipai te hi anin bei fawani tuna hian karen sipai te kuta a omme kani thole tla khwa le a che vel Burma indo thlona ten an bei den chen hian Thai sarkar chuan mai samli pa Thai mi pui hau chu mun him lama a in son tira abul hnaya thlona tum mun po Thai sarkar hian a khar veka Thailand le Myanmar in rina bulvel chu tuna hian boruwa ka rit tak zeta rampani in rina Salween River le abulvel te po tuna hian ral muang lo hle ani April ni somni pathum khan Salween luipia Thailand ram thala fung atangin Salween luipuya KNLA long tol lai chu ka ani a hemi chan let nan hian tuna Burma sipai kem hi bayan ni thu KNU lam chuan an puang boka tuna thole thla military post KNLA ten an bei hi tun na ya KNLA ten sipai kem an lak voi ni na ani March ani somni pasari khan nasatakin KNLA te hi an lo hrang to a Burma sipai stronghold area thimutla kem pan lo la to ani khata khan Burma sipai panga kap hlumin mi pariatan mana ral thuam tam takan lo chu sak to bokani March thlato plamatang khan karen area hi indo thlona mangin an bei tana KNLA brigades pangana huam chung Mutro district te brigades pathumna ina an enkol Naunglebin district khwa Lipado te Bagori jana Suigin township khwa Maitamat khwa te chu indo thlona mangin Burma sipai ho hian an lo bei to ani an khwa an hal sak boka karen mi pui sing tel chuan in le lo chua sanin mun him lam nia an ngai Thailand le Burma in rena Salween ri pui chua an bela Thailand na lu tam takan boka ma se Thai sarkar chuan sipai chakna mangin an lo not ho bok si mi pui te hian khongoi thlak tak zetani March thlato plama Burma sipai sual in do thlona in karen khwa an beina hian karen mi somni don an thi ni a hriatani hliam po somni chuang an boka mi sing khat chuang ral tlan an pha bokani nam sipai te hian in do thlona an nei ve lo wang hian an chana chiat pha choka an mi puiten an tor pha fawani sipai sual te hian civil mi poisoi lo te tor na hi enga ma an ngai lo wangin an chuaka an in an hal saka an mi puite tor na hi ril rulama nam sipai te ti chak lo tu ani fawa an mi puite tor na awang hian Burma sipai an kap na sa lo zok ni angai ani an mi puite nan tuar le jail sia hei wang hian nam sipai tan hian che ta har pha viau ni a soya ni bok April thalai hol vela an chhut dan chuan Thailand le Myanmar border a hian ram chung ral tlan te omna internally displaced people camp antia hian mi sing hi sangli velan oma hei hi KNU lam hian an thunun mek ani heng mi sing hi sangli te hi karen namral tlan anin le lo sipai hawina an hal sakle thlona bei wanga ronral tlan ronkal khom te an ni helai mun hi KNU brigades pakhatna pathumna le pangana ten an venga anen kol mek ani ramdanga tangin tran puina aron kalve thin bok heti lai hian Myanmar a sarkar leilok National Unity Government lam chuan sipai dodalna CDM atel sarkar na thokte chu hlo an pek don thu an puanga he thu hi NUG a cabinet finance minister chuan a soi National Unity Government chuan budget tharan duang mek ni in an soya an budget tura hian sarkar na thok CDM atel te hlo turan ti tel thu an soi Minister of Planning Finance and Investment tin tun naing chuan kan NUG sarkar chuan heng sarkar na thok CDM atel te hlo hi kan pedona an hlo hi a full in kan pedona ni ati cabinet chuan CDM atel sarkar na thok te list an boi pui mek ani kan hriat angin NUG hi mi pui thlan MP ho in tel khom CRPH ten sarkar leilo kan din kha ania sipai hawin thuneina an lak saka wangin an sit lua thei hri lo ma se sarkar leilo kan siam ta thawa heng sarkar na thok CDM atel te hlo tur hi CRPH ta na mi puite sum tho khom manga pek tur ni a soyani
sarkar hnathawk CDM zawm zong hi nuai hnih an chuang ni a chhut ani ole khati zong kha tuna tan chuan ni le phot mai se video dot le kanin hmule theuh don nia in zawai in bang tha le vek ole